Musesia ni mubea nundu wa kuendea kwithwa nitu kilungu ni Usili na indi tuendea balatu yetu nabika ukiliende na kutuelesya yulua maundu ma fair trial na uyu nambisya kuelesya kindu kingine utoselele babu. Ni mubea tuende na fair trial pe ukusi ula wa obtainiwa kana wosi wa kwanzia ikuthulumu haki cia mundu. Mundu ucio na right ya kuchallenge ukusi usu kutumika kotini. Nikana withia nayo still koti ni ya tetesya kutetea haki ciake. Kindu kingi ni kana koti kana mundu ula wethiwe na makosa na still no katika fair trial ena right ya kupetition kindu Twitter a retrial na retrial si katika article 50 sub article 6 na ni the alleged circumstances kana maundu ala mailete kwikika kana withia mundu ana mwanya wa kukulia koti high court imwethukisie upya. Retrial basically ni kwethukiwa upya na mundu wetha yasya kana pe ukusi fulani wailite kwetha wa kwanzidiwa ni court na maybe ukusi usindwa hivyo ivindele kwa ni yeye yathukiawa kwa argument ni kana ila ikwa ni yeye amuiwe pe ukusi muhimu utaithukiwa na ukusi usijuwevo na nusio koti ikamwa yamina kwithukisya ukusi usu wonde na ni kana mundu wa petition isu tukweta retrial kana akulia mwana ikwani yake ithukiwe ingi ailite kwithaminie chances yake cia appeal kana nda appeal katika evidence ila inanganitwa katika amwe yao na indi ailite ana kwata kiutu kweta new and compelling evidence ni kana indi yu asiokenge high court akulia mwana ikwani yake thitungwe yambi yengi upya thithukiwe upya ni kana court ithiamwa yamina kukwanzida kana yamina kusisya ukususu wonde. Pe andu angi Twitter intermediary nundu pe andu mata communication either ito tofauti. Pe andu mata wana kwethielesya nesa na pe angi kwa kitumi kimwe kana kingi mata twana kwethielesya nesa capabilities ngai atunenge capabilities tofauti waize pe andu metha na mental conditions na maybe ni twana kuma affect wanondu me kwethielesya mbea wa court katiba nikiatikilitia nikana with the trial ni fair pe mwanya wa andu meta wa intermediaries makoka makatethe mundu wetha ni ku communicate na court nikana with the at least na kenwa kwata nafasi ta kila mundu ungi ya kwithielesya na court imwe la wanesa hiyo kwa tabia kila kita ruling or case to answer upande wa mashtaka mamina kuelesya kana mamina kuitangoze sio onde na mamina kuelesya court kana ni mavika mweso technically tumita they close their case metha maya court kana ngosi ila tu inasio nitwa sio ndembe wa court ukosi witu webikabo yu court yanda ikananga na ruling kana mundu we ena case to answer kana ukosi ula waya tu mbea wa court ni muyane kutuma we mwene anengwa nafasi ya kwetetea nundu ti lasma kila ikwani ya Kotini withia mundu ni wa etete pe wangi koti siasia na yamina kwithukisya ukuzula wa etwe na ila prosecution mina kunanga no kusiwo court yenda ikasisya yo kati wa mundu ala maelesya pe ukusi utuma mundu tumya ni ethe nundu ekwenda kuweta awete pe Makoani maingi collapse yabo maybe uronethe ukusi ndu imwe kana maybe makosa koti inaona nimekikite na yasya mundu sinde na case to answer na ila mundu la accused tule muskate na option si basi akwi defend you koti yamina kwitha mundu na case to answer imonanga options itatu ila sinanganetwa nemwe yao akewa koti ni yethe na case to answer na benzi yasya kwitetea na nzia isu ni itatu na yelewe we mwene esa kweye nzia yambe mundu uno tona kunangana ila twita sworn testimony akapithwa na inangana ukosi wake na ikulwa makolio ila cross examination yuni aange metha ama imukulia makolio na the same procedure itumeka ethe na ngosi ukanda kweta kotini ngosi zizi ukaambewa koti sikapithwa sikanangana ukosi wo na sikulwa makolio ni saidi ya serikali kana upande wa mashtaka na pay option yenge ya kunangane unsworn testimony nda vithawa na ndakulewa makulio ya mundu ale asiongewa yake na the challenge kana
changamoto kila kibono ukusi usu lilikana ukusi ndo mundu nda na abithwa kuba inzia ya kana ndei na kindu ki umucommit alisi ukweli na still mundu nda ukulu wa makuli kuba hii still nzia ya kutest uvo wa ukusi ulo kunengana mbea wakote most times with the ice ndi na wait na indi nzia ya mweso nutu na nzia ni tatu nzia ya mweso mundu no we mwene no hamwe akase wende kindu weta vindia te londo kotie kwamwa na ni right yake na bai mundu wailete kwa sia uwo ne wabite kana ni weko thuku lili kana twasise kana burden ni ya prosecution mundu kimwe yao nde makosa ya assume wewe mwene ni innocent ni mo mailete ku proof kana ya makosa kwa no okay na yasi wende kindu nena vindia te londo kotie kwamwa na ni allowed na bayo thuku tu baundi kulia ikwani ende edha tisi ni kilichata lakini ngusi na usikiongeleke ikwani ende ngaliko sionde nundu wiki ka na nisiongeleka utona kwithia ila wambeiye ikwani ji pengusi sitaipa kuve lakini no bikiye na kusiona kanna ngelekani tasie for instance mundu yewani woje simu na peando ala matresi yeti upande wa mashtaka peando ala matresi yesimu yesu na maybe mae mana record statement but ila waskati iwe ni waelewe kila ekwe wawekie na ando ama kama ikwate kana be witness ibindela ikwani yaende utai within the country ayana safiri kondo na ikwani thiende na kwithukigwa aisioka court thi na mwana wa kwetekela ukusi wa mundusu na still mundula uskatitwe mundu ndanengana statements yake lilikana twasisi mundula uskatitwe ni lazima anengwe statements yake one kwani itanaambia nekana prepare undu we mwene ukwetete lakini we mwene ewa ni etete ndewo nengane statements yake ku arona ithai na ngosi imwe mbene kana mwete kweta ngosi imwe lakini ayuka aiswania kwenana no kusi ulo nenganiwe amina kwithukisia yona be umuhimu kana no sio aketa ngosi ingi ku no ongele ngosi siake na usio kotini mukoleze we na ngosi siana akaelesani kana withia ni wa allocate wa etha ni vinda kotika sengosi ito no kwevinda yana ata ni kana withia at least pe mpangilio moseo kwa ni yeye tukigwa nundu wekeka ni chao kivia wa kana kiende ya itina wangusi unfortunately kana wabati nduku ngusi kethwe tebo ngusi ni mundu notiwe ni thayo na ngusi ni chao kivia wa unfortunately pa ukusi usindo ende unless with the winner mundu ungi utona kuete ukusi similar noisi utona ethia kitendo kiucha witness iwe na ndu tofauti na discretion kila mundu ana mwana wa kweta ngosi yake ti lazima weta ngosi isu sio on the Kotini no weta omwe no weta ele court je da hizi ya mono kila tuta quality of evidence not the quantity the quality ando amo maeta ukose wiliata kwa hiyo nipategemea utona kwithia onetha mundu su ni watutia peo wange maiva umatona kukama kaele sio kosi usu lakini ukosi wake kila specific we mwana wa ilete konena unfortunately with their kina no kungu sino irreplaceable atiku replace wa with their house ungene ngozi in their own right nundu we mwene pe kila wa witness hii na okita kuelezea account okita kuelezea court either kila wonie we mwene kana kila wewie kana even dila waiva kila wekie na in case na yongosi ya withdraw ngosi yako kakasi hii ndi kwenda kuendea kwithwa ni ngosi wekwani ni chao kithiawa unfortunately upande la wetite kana ngalikwela yetite ngosi sio ya yasia lakini bategemea still na ngosi sio yukita kuelezea chao na be ukosi ungi utona ku take position ya mundusu wa withdraw mundu na Kotini nengana summons but lilikana mundu kwa ndumala ya kawaida na mundu asenye ndikwenda kuenda na ndikwenda ku support na especially either mundu usi ukita ku testify upande wa defense either hii burden ya mundu lost katito we mwene ndane na ngosi yake na hii convince na hii elesi ne kisiali takuka ku support kana kuelezea court
ni kana court with ni yale wa ukweli. Na indi muthiani ni chau kituma kana ni chau kithiawa itina wa muskatwa muskatwa ethiwa ena mavitio na ndaskatwa ni court. Court ya mina kwithukisia ngose isi onthe ya mina kwithia mundu ena case to answer ya munenga opportunity ya kwitetea isi okajua amina ika evaluate ikasisia wo moya wa city ata ukusula wa twembe wa court ya siata na isunge ya makuli weli charge sheet undu cha city mundu ni wekia makosa aso hiyo itha ikuli yambe ila ye maana makosa amo ni mekikie na ni mekiwe ni mundu ukwiwa niwe wekie indi you court there ni wakana makosa aso ni mekiwe ni inangana utrio kana judgment na katika judgment isu court ni tilas madhiane we no yasi mundu ni twethukisia twasisi okusula wa twawe tukana twasisia ukusi wa upande wa mashtaka na tuineane wakana ikosa yene yakikia ku ile cha mundu si unconditionally court no yasi twamina kwithukisia ukusi ugo and then twethia mundu ana makosa na kimwe yao mainanga na adhabu ila ya ileta no obwe kiasi fulani no omwe faini no anangu ila tuita community service orders nituone tandu maiwa enda ukeke community service maybe enda ukathesie pandu a public place kwa hivyo ndayano na uka supervise yawa ni court ida specific ida ya lesia nesa mundu wetu amwethia na makosa kana tuina mwethia na makosa ida tuina mwethia na makosa ni akwito uzio wale kwa aende ni enu kaende na maisha make edha ni wethi wana makosa then inenga ni adhabu edha ni prison yase uenda prison specific prison ina even the anona miaka ya anona edha ni swinge inenga na all those other options ni mobya okili na inde buru twabika to time musesia ndeto ya mutheyo lwa unenanyo la twethi wana u ni mobya kwa musesia bai mundu atakwatakana na makosa na bai mundu atawe na makosa hiyo maanisha we na makosa nondo andwe masi we na makosa no seo wathi wa in case we either katika hali ukwe we na makosa at least ni kwatia ndeto hizo twana nyo mondisika utethia na kindu cha maana muno ukakwata ila tuita fair trial na no seo tukaendesha kana fair trial nditha imata yani ndi determine outcome fair trial ni process ila ukwesela ni possible ugasela fair trial no court yethe awe na makosa no pato onekana still ugasela fair trial na court yethe andwe na makosa but ni kwatia ni wala wa okendu kimwe kana ile sitwa no kutethia kana sitwa no tethia mundu ungi ula ukwe wa na makosa fulani indi ula witho ande ndo kubikia atonya kubikia ata namba ya simu ula withia asante nitha masako ngoloba yita the Sartaj ulua Massmart supermarket ngoloba ya kana namba yakwa ya simu no nenenga musia yesia ni 0720 798198 asanda ni mubea na indi musia isebo ni wotu bika muthia wa kilungu kitu muthenyani wa umuthi ngiutungia mubea nundu wa kwithiwa waendania na ituni na wikwatyo kanini wabikia na kutetheka ni kwendea Usili wailite ni Faith Mackenzie wa Mutunga Tiwanesa.